nijoro kari munda yarazindutse kare mu museso kari munda yarazindutse kare mu museso afite isuka isubirane ruramira amagara magana rugingo rwa buzima ayigera ikirenge yenduruke banayuhira amazi arayumva yigera urutu rwaboneza inzira igana kwa Kirima ngo agere ruguru y'urugo kwa Kirima nkakura mu ijwi rirenga agenda ati Kirima 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 wehe karame karame kari munda Kirima 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 wehe karame karame kari munda Kirima 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 wehe karame karame kari munda kari munda ati Kirima fata isuka tujye guhinga Kirima ati shahu kari munda ubwo urahazi ngaho nanjye ngaburira tujye guhinga kandi nawe urabizi Kirima ni kiri munda isuka rugaba faranga rurera buzima rurimbura bwaki rugindura abatindi mu butindi isuka isuka sha Kirima 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 wehe karame karame kari munda Kirima 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 wehe karame karame kari munda Kirima 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 wehe karame karame kari munda Kirima ubakubona ku isahani ntijyakubona ku isuka dore uko usuka ugera ku bihiye ukamiragura wagera ku bibisi ukagunjura Kirima fata isuka tugiye guhinga men suka soko y'ubuzima suka soko y'ubukire suka soko y'agakiza n'amajyambere umunyarwanda w'umuhanga uwo yaragize ati umurimo ni uguhinga ibindi ni amahirwe iyo tekinoloji yahagarikwa ariko isuka yacu yo ntiyahagarikwa niyo nabi ntiti sinayitatira wandemeye umuryango uri inshuti ya muntu dusukira isukari isuka udusukira isukari dusukira isukari mwana Kirima 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 wehe karame karame kari munda 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 Kirima 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 wehe karame karame kari munda